Ubak penyak sing CEM Chief Executive Member Jingïakhih Autonomous District Council ula pentip baka jingmi ke jing pentrai kam yaki kendon anj na yeng lani ke building bylaws daka council kedai house nem arajar khatsan hakabala don ke Jingïakhih persya ya ke Meghalaya Urban Development Authority MUDA keblaya lam hakate ke po da uba Ardent mela basayo moj UMLA ke nongkram bad president ke Voice of the People's Party bementa bakam dai ke MUDA ke ban pentrai kam ya ke building bylaws hapo sor bad kapsor haka master plan area. Yakani ubak penyak sing CEM ulakran syakilat pathai kubor hadin ke Jingïakhih hapdeng ke tenat District Council Affairs ke Sorkar Jella haka jinglam khmat usembut menteri rangba ubak prestun tensong ubadi khmi ya ke tenat ki Chief Executive Member na ki lightly ki Autonomous District Council ke Jella ki officer na ke tenat Revenue, Land and Urban Affairs haka no paisgi jongan rutari ulber arja arpusaw haka balaya kran halor ke building bylaws bad ka unregister khandau lani ke Indian Registration Act. Ulaong baka Jingïakhih kipat ba hakate ke por ke day na ke jingram palat ke dor ban sio nadu ke building permission, ke building cess, ke labor cess, bat kiwe. Daga baong baka te ke Jingïakhih kampoi Shaei ru ulaong badai tat hadu bandawan dak Sorkar MDA house nam arjar khatpra la penduk no ya ke building bylaws jongs nam arjar khatsan bala ke daupat baka KHADC kan la ban pentrai kam ya ke building bylaws. Nak bakdo baka jingsiu kam dei ke bahe ubak penyak sing CEM le thu baklai pher bon sha nak Sorkar ke barim menswa house nam arjar khatsan ulaong baka jingwan ra ke building bylaws ke long baki nong shong snong kin yo ek yeng sa ki bas kem ban lat nak jingwan saw kam tam nau jumai. As far as implementation of building bylaws is concerned with regards to jurisdiction of HDC, we have full set up full team of technical professionals like engineers, architects, and all officers. We are ready, and even we are ready if the government under leadership of Sir Prestun Tinsong, Deputy Chief Minister in charge DCA, when the government will decide that implementation of building bylaws for the betterment and smooth functioning as per regulation for building bylaws implementation beyond master plan area, then we are very happy to accept this, and because we are very concerned of illegal construction happening now, and you have seen that no one follows the rules regulation in terms of building of houses or any buildings. And especially we are very much concerned with regards to the beauty and landscaping that we have in Meghalaya, especially the water bodies. So we don't want these water bodies, which are very fresh and very healthy, and we don't want to destroy them. So this implementation of building bylaws beyond master plan area is indeed need of the hour, like for us. Nak kalian jong KHDC berak kata kadon ka jingsiu pihak bensutu balai kami kanika jing penteri kami ya ka building bylaws dak KHDC. Kadai house nam arjar khatsan da pikir mau ka Jingïakhih muda kumapi tip ka Jingïakhih muda house nam arjar khatsan bala Īalam da Presiden jong ka VPP bementa kaba hatu kapor kadai ka Sorkar jong Dr. Mukul kum CEM ngiru ngiladon menta baniki ba kamdei kamuda kaban implement ka building bylaws hapo sor bat kapsor haka master plan area but kajing Jingïakhih jong pai ba hantu kadai be na kajing he plat kador ban hapsiu ka building permission ka building cess ka labor cess ba kiwe te ngi ipat ba katu Jingïakhih kampoi Shaei data on the lawan kini ka Sorkar MDA mementa how arja khatpra ha ka bakut jong snem kila notify po ba ilong minister iba Hamlet Dolling la notify no ya ka building bylaws jong ka muda jong arja khatsan but la notify no ba ka KHDC kan long ka way ka implementing agency
habede baka implementation ya ka building bylaws te habede bakata nakaliang jungi kamdon ka jing seo ka bahe katu kat ne ngam khlamra menta ki slap kat no bade seo henry kla eper bunsha nakaba ka sarkar ka barim menshua ha arja khasan ka pha seo ki pai ba te kani ka long ka ek ka ba jingmentoi pai ba hakowe kaliang ka jing seo ka ba arpat bakin yo ek yeng ki baskem ban light na kajing mensau khamtam bakanika jaka kumla yo snow mentat ba grand e deputy CM bakadeka prone area nam ta ujumai lese kum kita bangikwa ban warla ka safety nakamtaki nokshoshna Habakali bahato kadai kajing shisha bagi kot kisla ki bayo nak authority jongka council habban pha counter sign nagi engineer nagi officer nak MUDA uba penya jing CEM uloong bakam dai kajing shisha ban menshwa ki don ki jing ujor ba properly ki application ki basa teng ban ai jing ben henry yakine mentala jan download bat sa satang katu kat ni ki bahapan pe penya council handai ka thau ma jong authority implement ni building bylaws ndai kaban ma jiku nagi paiba ha oki six areas ka Shaei ihap ko ban pha kon ta soi ki kot kisla nakatai authority jo council shapo ko MUDA ko le Shym kamdan kum kata ban counter sign hoi katu kat ni benai menshua san riu benai ka kadon ka complain baki don kumba prapun riu tuli ki application ki basa kod ki basa teng nomor ba slamban ai permission ni ki ten raya kini mentaru kumba khandai pun si spa la de clear ba sa stang katu kat ni ki balik singi hab ban review ya ka application nomor ba kami hab kat kumka kanika bylaws ka bangidon Habakali baka KHADC kala thau ya ka authority ban pentrai kam ya ka building bylaws barato ki wei ki ADC pat kila thau em Chief Executive Member jongka Jingïakhih Autonomous District Council uba Thombor Shiwat uloong baha KHADC ladon ki engineer ki batbet hadu ka kerdan Chief Engineer to memang lagi EDC pa maging technical likely EDC council KHADC ko thau authority gagawin sa Autonomous District Council ka Jingïakhih sa thau authority kumolong po KHADC Hagdi day bat ki engineer ki joni kamtam ni hajan tia ni don ki engineer ki wal along qualified hadu ka kerdan chief engineer pi kumbolong menta ki bon ki scheme ni yo ana ki 15 finance te ki scheme ki bahak ni menteri ki building ki bahak ni menteri para ki long ki biang mar yakini la pay la menteri de kini hiki engineer ke joni te ngimdan ke jing architect yakini ki engineer ke badan haka di sekarsil te kata hi kalong stang bangimpat yo ya kata bo kumba ong salman ngin up ya ka notification ya ka iga banyan la tengin sia pai pat ya kata lai bandon jing architect bandon ki jing pakhat ba yo la se ngimla ta kata kam aras जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल की
रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।